Ja sam Luiza Buharova, imam 37 godina. Spisateljica sam i osnivačica udruge Skribonauti koja već negdje više od 10 godina radi na polju promocije umjetnosti i kulture među onim što popularno nazivamo marginaliziranim skupinama. U našem slučaju su to uglavnom ljudi i mladi ljudi i djeca koji se nalaze u raznim oblicima institucija. Meni je super imati 37 godina, iako sam ja nekako, kad sam dogurala do 35, onda sam prestala zapravo pratiti koliko imam godina i onda svaki put kad me neko pita koliko imam godina moram izračunati koje godina i koje sam godine rođena. Ali ne znam, meni je jako dobro imati 37, isto kao što mi je bilo dobro imati 35, iako ne vidim neku veliku razliku između tih godina. Ali ne znam, ja sam imala valjda tu sreću u životu ili ne znam, ili takav tip glave u životu, da nikad nisam imala pretjeranu neku nostalgiju prema nekom vremenu koje je bilo prije. Dakle, nikad nisam, ne znam, bila na faksu i onda govorila joj, srednja škola je najbolja ili završila fakultet pa onda govorila ajme meni, fakultet je bio najbolji. Iako jest bio jedan period u kojem sam sasvim opravdano tvrdila kao bilo je značajno bolje na faksu, jer tamo kad sam završila fakultet je krenuo cijeli niz prekarnih poslova na kojem sam bila izložena svemu od izrazito malih primanja, ogromne količine posla do mobinga, tako da to zaista jest bio period u kojem sam odgovorno mogla tvrditi kao bolje je bilo na faksu, kao tamo sam radila honorarno, ali sam imala neki drugi fokus i to je nekako sve skupa značajno, mislim život značajno i laganije funkcionira. Negdje tamo sa 7-8 godina kad sam tek krenula u školu, kad sam počela zapravo pisati dnevnik, mislim tad sam naravno pisala dnevnik sa svojim prijateljicama. I sjećam se to i to mi je ostalo užasno, mi se urezala u pamćenje ta jedna situacija u kojem smo mi sve skupa sjedile na krovu jedne vrlo niske građevine u mojoj ulici i sad smo kao trebali pisati svoj dnevnik i jedna drugoj smo čitale šta smo u osnove napisale i ja sam negdje u tom nekom najobičnijem mogućem danu iskoristila tu jednu, u jednoj rečenici sam iskoristila nešto što bi se moglo nazvati nekim tipom poredbe ili nekim tipom metafore i one su se sve užasno tome smijale i užasno su se tome rugale jer mi je bilo kao zašto ti pišeš na takav način, kao zašto to ne može biti što bliže onome što vidimo u stvarnosti. I rekla bi da je sve što sam ja kasnije radila je neki tip dijaloga sa tom situacijom. I mislim da je taj neki moment toga, taj prvo neki impuls da se skriješ i da se nekako ušuškaš u konformizam i onda kasnije taj sve jači i sve veći otpor, mislim da je to nešto što je zapravo bilo izrazito formativno za mene i za sve ono što sam kasnije radila i šta dan danas radim i što je trebalo tipa 10, 11, 12 godina da ljudi prestanu misliti da sam luda i čudna. Ja mislim da je možda najveća razlika između mene i moje mame to što sam ja svjesna nekih mehanizama koje nas jednu i drugu potiču i zapravo pomiču i generalno su neki katalizator svega što radimo u životu. Bilo to dobri neki mehanizmi, bilo to neke obiteljske tuge i traume i tako dalje, a moja mama nije. I onda ja si nekako volim misliti i dosad mi se donekle pokazalo da čak i taj moment tog nekog rada na sebi i osvještavanja šta je to zapravo, šta je izrazito unutar tebe i vrlo, vrlo intrinzično, što je zapravo došlo izvana, iz nečega što nije nužno ni tvoj karakter, ni tvoja osobnost. Kako zapravo to, jednostavno uopće mogućnost da to percipiraš, mogućnost da to imenuješ, ti daje priliku da se od toga u različitim životnim situacijama udaljiš. Ali isto tako, recimo, ono što bi ja rekla, što bi ja voljela misliti da je meni slično sa mojom mamom, je to što je mama izrazito otporna osoba.
i moja mama je izrazito jaka. I moja mama je mene zapravo naučila, unatoč na neki način usprkos vlastitim nekakvim svjesnim željama, me nekako svojim primjerom naučila da se mogu i trebam baviti bilo čime se želim baviti. I da donekle, da tu koliko god ima prostora strahu, istovremeno nema. Moja mama je jedna vrlo, vrlo zanimljiva žena koja, recimo, mislim, jedan dobar primjer kojeg ja često spominjem kod moje mama će dijeliti poslove na muške i ženske poslove. Kao zna se što je muški posao, zna se što je ženski posao. Istovremeno, moja mama je žena koja čitav život radi i jedne i druge poslove. Budući da je em je samohrana majka, em je taj tip čovjeka. Dakle, moja mama je nedavno, evo, u svojim nježnim 70-ima zaključila da njena balkonska ograda nije više u najboljem stanju i onda je odlučila obrusiti i ofarbati tu balkonsku ogradu sama. I ona ne vidi u tome nikakav problem. Istovremeno da je pitaš da li je brušenje i farbanje ograde ženski posao, mama vam bi rekla naravno da ne, kao to je izrazito muški posao. Tako da sam ja izrasla pored jedne žene koja jedno govori, a drugo radi i to se zapravo pokazalo jednom od najboljih stvari u mom životu. Ja sam možda nepopravljiv optimist, ali kontam da je bolje biti nepopravljiv optimist nego, ne znam, provoditi dane u nekoj beskrajno tužnoj kaljuži pesimizma i defetizma. Mislim da je biti žena u Hrvatskoj danas nešto bolje nego što je bilo kad je moja mama bila mlada ili recimo kad je moja baka bila mlada. Mislim da tu postoji cijeli niz, beskrajan zapravo niz raznih problema i ograničenja i postoji cijeli niz malte ne izrazito financiranih i organiziranih inicijativa koje rade ka tome da nam bude gore nego moje mami kad je bila mlada i po mogućnosti gore nego što je bilo mojoj baki. Ali istovremeno meni se čini da to je nešto što jednostavno neće proći. A neće proći upravo zbog toga, neće proći zbog nas, zbog naših generacija i posebice neće proći zbog puno mlađi. Ako imaš tu sreću ili tu sretnu okolnost da se družiš sa mladim ženama ili čak i s djevojčicama, ti zaista kužiš da te neke stvari koje su nama potencijalno danas problem i oko kojih se borimo, su njima zapravo, im je uopće nejasno kako je moguće da je to pitanje. Dakle, to nije niti, one nisu situacije u kojoj dozvolite da uđem s vama u dijalog o tome zašto bi ja trebala imati nekakva prava, nego su one zaista mi nemamo šta o čemu razgovarati, jer ovo za što se ti zalažeš i ovo što ti pričaš su kompletne i notorne gluposti. I na neki način te neke, ajmo ih nazvat, tradicionalne i patrijarhalne silice uopće ne dolaze do njih. Čini mi se da kao one žive u nekim tipu okvira, u nekom tipu babla u kojem to se zapravo ne može probiti. I mislim da je to uistinu sjajno. Jer isto ko što se nama neke stvari koje kad gledamo život svojih baka ili zapravo pa niti toliko davno, ja sam nedavno kad je preminula Mira Furlan, kako sam ja bila jako, jako mala djevojčica kad je ona protjerana iz Hrvatske, skužila i kao vidjela te novinske članke i te stvari koje su ljudi pisali o Miri Furlan i prvo sam se beskrajno rastužila i onda sam zapravo, jer mi je bilo užasno žao te zapravo monstruozne situacije u kojoj je ona dovedena i toga što smo mi to jednoj osobi kao društvo napravili i na koji način smo je i ostracirali i doslovno zapravo i izbacili iz ove zajednice. Ali onda sam se nekako na neki bizaran način me obradovala moja vlastita reakcija. Jer nakon što sam bila tužna, ja sam jednostavno provela neko vrijeme u kompletnoj nevjerici da je to
šta se njoj desilo uopće moguće. I taj me neki moj šok i nevjerica dosta obradovao, jer onda računam da, znaš, ako ja mogu s nekim odmakom od tipa 20-25 godina neku situaciju promatrat kao kompletno suludu, besmislenu i nemoguću, pa onda će neka današnja curica ili djevojčica ili djevojka za jedno 20-25 godina promatrat neke ove avete s kojima se mi sukobljavamo i s kojima dolazimo u kontakt sa istim tipom šoka i nevjerice. I mislim da to je neko mjesto gdje zapravo leži optimizam i gdje zapravo leži budućnost.